أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevavi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Bugün ise bizning 11. hadis. An Abi Muhammedin Hasan ibn Ali ibn Abi Talib صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاناته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه Tirmizi ve Nesai. Demek bu hadis Abu Muhammed Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin onuğu Hasan radıyallahu anh'dan. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etkenin işitken. Peygamberimiz bu aytip etken. Dağma yaribuk, şiklengen eybirini koy, hem şiklenmegenlerini al. Bu hadis Tirmizi'nin hem Nesai'nin jiyintiqlarında getirilir. Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızı Fatima hem Ali radıyallahu anh'ın balaları. Hasan hem Hüseyin deyip getirilir ol bizning. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin onuqları hem neslin devam ettirişi bulup dura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafat bulgandan soň doğru halifeler halifelik kıldı. Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh'ı. Hem Osman radıyallahu anh'ı halifeliği vaktinde başlanıp gitken fitneler alar Ali radıyallahu anh'ın halifeliği devrinde de devam eder. Şul vakitta Ali radıyallahu anh'ın vafatı aldından sahabeler kilip soradılar. Ey Ali, senden soň halif etip kimni bilgilikti geçtin? Ali radıyallahu anh'ı bu benim işim tugil. Siz o'zingiz bu meseleni hal etigiz deb aytdi. Ali radıyallahu anh vafat bulgandan soň halif etip Hasanni Ali radıyallahu anh'ın o'lin bilgilediler. Lakin ol 6 ay halifelik kılgandan soň Müslümanlarını birleştiru maksatından halifelikni Muaviye'ge birdi, topşırdı. Hem bu yıl 41. Hicri yıl Gammul Cema'a birleşu yılı deb isteqalındı. Hem 51. Hicri yılda Hasan radıyallahu anh'ı vafat bula. Indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarını Hasan bilen Hüseyinni bik yaratqanğa göre Rayhan şeşegini tingledi. Rayhan ol bizning Tatar halkında isligil ismi astında mağlum. Ol kichkinegine şunday vaq şeşekli gil bulup andan hoş is birkip tura. Eğer de qarasak ani bazilik deb aytsak, ol bizde ol temletkiş bu kullanıla. Lakin bu temletkiş tugil, bu şuşa bazilikning şeşek türü. Yani bu şeşek türü bilen, yani meşit işigalların Orta Aziyada meşit işigallarına şuşa rayhan gülün uturtalar, hem kişiler şunna qağılıp, hoş is birki turgan şunday motor gül bulup tura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarını kurgenge, siyingenge göre alarını rayhan şeşegine tingledi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, şiklengen eybirini koy, hem şiklenmegenlerini al. Demek, bilemiz, şik ol
кешенең ішендә булган бер авырту, бер шир булып тора. Әгәр дә кеше шушы шиккә төште икән, ул белергә тиеш, шиккә төшү харамга төшүгә тиң. Шиктән ерагаю исә үзеңнең динеңне һәм намусыңны саклауга тиң. Шул сәбәпле мөселман үз нинди дә булса шиккә төшәргә тиеш түгел. Ул ачык хакыйкать белән, яқин белән эш итәргә тиеш. Дин галимнәре бу мәсьәләдә кагыйдә буларак әйттеләр. Әл-яқину ла язулу биш-шак. Ягъни хакыйкать шик белән генә юкка чыкмый. Шул сәбәпле һәр вакытта да хакыйкатькә таянып эш итәргә кирәк. Монда бер пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләмнең хадисен искә төшерәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва сәлләм әйтте: "Иза ваҗада ахадакум фи батниһи шайъан." Әгәр берәрегез намаз вакытында яки мәчеттә эшендә уңайсызлык сизсә, быгырдавын яки анда ниндидер уңайсызлык сизсә, ул гыйбадәтен дәвам иттерсен. Шикләнмәсен, тәһарәтен бозылды дип. Гыйбадәтен дәвам иттерсен, тавышын яки исен сизгәнчегә кадәр. Тавышын яки исен сизгәнчегә кадәр, ягъни хакыйкать, ачык хакыйкать килгәнчегә кадәр. Шул сәбәпле бу хакта кабатлап әйтәмен, яқин, хакыйкать шикләнү белән генә юкка чыкмый. Әгәр инде шик белән генә хакыйкать барлыкка килмей. Шул сәбәпле һәрбер мөселман белә. Ул, ягъни дөрестлек, сыдык, дөрестлек ул күңел тынычлыгы. Күңелең ята, күңелең тыныч. Ялган ул икеләнү, күңелнең шулай итеп селкенеп торуы. Шул сәбәпле һәрбер бәндә, ягъни хакыйкатькә таянып эш итсен, шиктән ерак булсын. Aqulu qawlu haza wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril jama'atil muslimin al khadirin al ajma'in.